Giovanni Christian van Bronckhorst adalah seorang pemain sepak bola berdarah Indonesia yang berasal dari Belanda. Giovanni ini pernah bermain di Barcelona, Arsenal, Feyenoord, dan pernah bermain juga di Piala Dunia. Giovanni ini pernah menjadi penentu kemenangan Barcelona di Liga Champions UEFA tahun 2005, serta juga membawa tim Orange Belanda ke final Piala Dunia pada tahun 2010. Nah, ternyata orang tua Giovanni ini berdarah Indonesia loh. Ayahnya berasal dari Ambon dan ibunya berasal dari Maluku. Pencarian jejak keluarga sepupu Giovanni ini dilakukan di beberapa tempat potensial di Polonias, contohnya di Dinas Kependudukan, ketemu dengan Pastor Johannes Hammerli di Museum Pusaka Nias, dan juga ke Sinode BNKP Gunung Sitoli. Halo Yahobu, bersama saya Java dari Gonias. Saat ini saya sedang bersama Pak Victor van Bronckhorst dari Belanda, yang merupakan orang tua dari Giovanni van Bronckhorst, pemain sepak bola terkenal. Saya dari Belanda, Victor van Bronckhorst. Dan pertama kali di Pulau Nias di Gunung Sitoli. Saya senang di sini, tinggal di sini. Ini Pulau Nias, ini pulau bagus. Pertama kali di sini, kalau saya pun sepupu mau cari ini bapaknya lahir di sini. Cari mungkin ada saudara di sini di Pulau Nias di Gunung Sitoli. Terus mau tanya, mungkin orang-orang tahu ini keluarga Sapulete. Ini Sapulete lahir di tahun 32. Ini lahir di sini dan kembali balik ke Belanda. Ceritanya adalah kakeknya sepupu Giovanni bernama Abraham Sapulete pernah datang ke Nias pada tahun 1931 pada saat masa penjajahan Belanda dengan membawa tentara Knil dari Ambon ke Gunung Sitoli. Nah, di Gunung Sitoli dia bertemu dengan seorang wanita bernama Sirasi Taspen atau Taspen Sirasi. Setelah memiliki anak bernama Johannes Sapulete, mereka kembali ke Belanda pada sekitar tahun 1951. Nah, Mikhail ini yang merupakan anak Johannes Sapulete, dia ingin mencari jejak ayahnya di Pulau Nias karena berdasarkan akta lahir yang didapatkan oleh ayahnya tertulis di sana bahwa dia dilahirkan di Gunung Sitoli. Sayangnya ayahnya Mikhail ini meninggal di usia 41 tahun ketika Mikhail masih berumur 2 tahun. Hello, I'm Michael Sapulete. I'm here to do a search for my relatives. I'm here with Victor and Francine van Bronckhorst. Also, they are from Holland, and we are on a tour here with Go Nias, who have guided us throughout our stay here at Nias. Searching for information for relatives of my father. He was born here in Nias, and we went to the city center in the center of Nias for information, and they tried to get information for us, but that didn't succeed. Still, we are searching here. We are now at the museum. Polkarus van der Weide, Guido de Feld. Dort hat man das Grab geöffnet und in die katholische Kirche umgezogen. Ja. Ah, ja. Von Van Hessele, ja. Da wusste man, wo das Grab ist. Es ist auch ein großes Kreuz auf dem Grab gewesen. Und das
das konnte man finden. Aber jetzt ist dort ziemlich schwierig, etwas zu suchen auf dem Friedhof. Ja. Wir haben lange gesucht, bis wir das Grab von dem Enkel von Dr. Hyde gefunden haben. Das wurde in Holland gefilmt, ja? Ja. I'm searching for relatives of my father and maybe his sister, and they are called by the name Taspen Sirasi, and my father's name is Johannes Sapuleti. So somewhere between these names there must be a connection with people here, local people here, and maybe they are here still, but we didn't find them yet. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah. Memory lane, isn't that too far away from us? Father's name. Ones we keep close, we should never let go. So tell me what love is. I don't know if this is Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Wilhelm. Breathe slow, baby. This is Princess Wilhelmina. It's a daughter. I have twins from King William. Older than Wilhelmina. Yeah. And I've got